ngo FRC pak tu ao ke chairman ne gadam ne tek semile in mejango social media lo ok abuna lo ke ngo tala inme ngunge lutri idge idunam higum lutri lan gadam ayabe mu laj na gadam ok lade na gadam mu de na gadam kan be asnaf ke ne kete zeke to mendom la ngo ke pak tu au ok room tum gadam ok kui keden ngabur boni alo ok yende kagum lo yende ok tahu nara ok ye dukani la business la idu na ruam ne waji go hiu clarification go men dil pamla RCCL ok west alol ge rogonun namne west Arunachal ge torob lo ke ngonun nam mengken dangna in mahigom ne konjusim president mengeba higi many singun ne ito alli bangun ne itnam ik samay lo extension ya kama ok prajem sin unu Yosef ebedi amsitenam ok ija amsin majib ambila tel lamla tapado so ok tel ya kama nate nun ne hento ok akna mail ok point nun ne nok main digita nun ne ok draw alolo unu hamba itgamba social media unga sat lo unu draw to latin second prize unga pungmaga ikloka ita nagar boloka Dr. Jagoga fuk loka hi tel kumang lok lento ngun ri doroto drogel la unu tel ko lok ba ngun nito nun ne hemba dulpa kan gadde o kan gadde emin ngun ga o yo unu ka tin hamba hot posla kum nam yom nangun de kama idom ok de na jigo ngun ga ngunu pars ba itwe iknam ngunu ajigo forfeit loss ya kama do ga inno ito ok covid al kun ngun ga fuke kuma ba time inang ga inang ga ba ngun ga loss ya sing kama forfeit ya sing kama ba ila management ngun dola alim story number in ma hulo idu kuda higum ne sinun no ome email ga mi pa ingun ga pak tu ara ga by law article 18 ba 82 ngun ga hoka pandam de yolo bela de doko donation collection lottery hoka doka $1 ngun pak tu heritage ne it mane ngun ka ke do la didu na ngun i bailo lokadu o bailo hisab lo ke ngo proposal dilig nam 30 March ho executive body pass gella he give coupon ga chairman ga go dozne mokdom ngun mokdola ingun iduna ogo ngun ga boloka resolution la hamun la ruto ki higumne third party go contract bajila yuka maka to kanto lekin ilasin ngunu higi ngun ga branded kumanam ok hakna atna aloi ila kumanam ngun ga third party pak mai emin me izani aksinam ba nunam ne asna fakata jaka government ne ka ngunga against ai government ne ka ngotapa do nyeruigi igdom aga mendom do ni ango go iduna hi ango imaka ok higum ne ngunga 19 ogo ambila ngo place to him pointing hi amba menge amyam him apakulpe apang do dikla pm la hi amyam sin extend ngo lal pem hi ngunga executive body meeting lo sin ma him yo ba pak tu ga higum de gip ko boni gum de ngun na pak la de him nun na iba to ka la men nam la ga bo lo ngo press conference ko nun na ni alu ga men ken dang na ye ticket puk du di asnap ke mutu mos ma puk ka ye pak tu ni gula pem la tu de agla sin asnap ko hoyo ba mut lait ka ye ticket la tu de nun na ngo men dang na ke December ga ingun na 25 lo 12 bajam tu time में दा 1-2 घंटा आगे पीछे कायला पे मैनेजमेंट लगा बा एकदम दिसंबर ग 25 लो यो बिपेसिन दरो थादना थे nun 2022 ga ani last December ok lगा बा nun alli ba igumne ma aiga la kiem sin ka kala pe mu la nun la ru to la ka ok nunuk la men sin nun
mahi la dang na cuma ngunu pak tun igu dak ngun mut lap la amin ngu hoge egi pak tu nyuma ke alo egi ikar katin lob mesin ok lo dua ok egi ngu ke ai pak ke kad bogum gad ok ke yaka kadu yu boga de kadu amin nun tingo ok president secretary na room dingo appeal dang na request dang na hak na sis go kayom kadum la idum hila juka ok akna important jabag na alo pak tuam lam nengala heritage gamum depsin boy bol ngun yad na go heritage mo ka kem be molatin galo ga amin be ilap alo taun ga amin be ilap mudla omie ni go hi tude pade dun ade go iduna be muru mabla ka higum de ngun pak tu a pause iduna ke ige bailo ga hokala lela agma miakam ne ngun de meeting ipla bolo ngun ga ex minister doi ade bolo ex minister kento et okaya doi ex minister du gilangun de release gel la iduna in mahi ni angoya kama na ke okay iton de itman de sia kama itona ga min nun asnap ga den hui hoyo be mula ngun nam si mudum nam be mula ok aiga la kam sing kanam lega be nun de yogi da ko hin tiket tigum de yo mutu mos kama be tikam si lat la ka pung ga de sin pung la kam nang na ok last be ok kaji tang nang go kayo ijadun ne alo lokan me 40,000 leaf ne 1,000 into 4 crore go hispam sin jido hi ngoi ja ho me ngam jilama ngun na contract name ram jitu contract ngok contract name lo ala ngonu nu ka nam singwa lib mut lap ok ngok ipe ngok ka menton nam singwa lib ngo mut lap ai ekdom hamba hin ka en ki ba ara lo ala ai ga alo bumi no eri ga ego du gom ne gola ki pam bit nam ne hamba mentu pisa bu una ga dem ne nun ne sin ka sen ta sen dola hi tik dem ne lat la ka एक समय लो मेंदी रंगना तंगुन ने ड्रॉ तद नाम लगो मेंकिन जी रंग थैंक यू सर